mladi ljudi relativno brzo shvate da je to jedan filmski žanr. To nema puno veze sa stvarnošću. Pornografija je samo en klik stran, ampak tukaj z nami danes profesor, predstojnik katedre za seksologijo Aleksander Štulhofer. Zdravo. Tretjina spletnih strani je povezanih s pornografijo in čeprav bi morali biti stari 18 let, da bi lahko klikali, vemo, da nekateri lažejo ali pa lažete o tem, a bo to imelo en usoden vpliv na te mlade. Internet je promijenio na neki način priču s pornografijom. Nikad u povijesti pornografija nije bila toliko dostupna. Svima, uključujući maloljetnicima. Zato jer je prva stvar na koju odrasli pomisle koje su negativne posljedice. Nešto mora biti problematično. Posljednjih 10 godina u području seksologije, u području društvenih znanosti, broj istraživanja koji se bavi mladim ljudima i pornografijom, najčešće adolescentima, recimo negdje 14 do 18 godina, raste velikom brzinom. Šta smo saznali? To nas zanima. Moje mišljenje, ono što smo saznali, ima različitih mišljenja, je da zapravo za većinu mladih ljudi pornografija nema osobito negativan, niti osobito pozitivan efekt. Postoji jedna manjina mladih ljudi koji su ranjivi. Dejansko ne moramo trditi, da bi imela pornografija na mlade, če generaliziram zdaj, res generaliziram, nek hudo negativen vpliv ali pa nek hudo pozitiven vpliv. Tako je. Ono što se čini da kad je riječ o negativnima, da negativne posljedice su uglavnom vezane za vrlo specifične mlade ljude. Dakle, mlade ljude koji nisu tipični, koji nemaju sličnu životnu priču kao većina drugih. Vrlo često se radi o primarno dečkima, iako ne isključivo, koji dolazi iz obitelji u kojima nedostaje dovoljno obiteljske pažnje, angažmana, briga i tako dalje. Vrlo često su loše prolaze u školi. U tom smislu oni sami sebe doživljavaju kao neuspješne i pokušavaju naći neke načine kako da budu drugima zanimljivi. Treća stvar je da je njihov pogled na seksualnost i pogled na odnose između muškaraca i žene, dakle, dječaka i djevojčica, je problematičan u smislu da često postoji neka ideja da su muškarci gore, a žene dolje. Nijedna od tih stvari samo po sebi nije dovoljno, ali kad sve zajedno, za te ne bi bilo dobro da previše koriste pornografiju, definitivno. Veća sklonost agresiji, veća sklonost samoizolaciji i naravno puno veća mogućnost da njihova ideja o tome kako bi seks trebao izgledati će biti potpuno nerealistična. Zdaj z dostopom pornografije na spletu lahko sklepamo, da številka mladih, ki spremljajo pornografijo, raste, ne pa da pada. Ali je skozi približno enaka? Zapravo je teško reći, ali sasvim sigurno da u odnosu na prije 20 godina je danas puno više mladih ljudi koji imaju kontakt sa pornografijom. Da li će to nastaviti rasti ili je ovo otprilike plafon, nešto kako će ostati, ne znam. Ono što je zanimljivo da kad gledamo naše sudionike istraživanja, dakle koji su ušli u studiju sa 16 godina i izašli sa 18, ono što vidimo nije rast, kontinuirani rast koliko često gledamo. Zapravo je to jedna manje više ravna crta, ta bojazan da ako neko krene, a znamo da, barem kad su dečki u pitanju, dakle dječaci krenu negdje u Hrvatskoj između 10. i 12. godine prvi kontakt. Ne? I tu vjerojatno raste do neke dobi. Međutim, od 16, nakon toga više čini se da nema rasta, nego eventualno smanjivanje, što vjerojatno se poklapa s time da negdje oko 17. godine jedan dio njih postaje seksualno aktivan. I onda možda ta fantazija više nije toliko interesantna kad postoji stvarni život. Vsakič, ko omenimo pornografijo, tudi ko smo se odločili, da bomo delali oddajo na to temo, je bilo prvo vprašanje, kaj boste povedali o odvisnosti. Koliko je preveč, pa kako vemo, da je preveč? Sigurno da postoji nešto što je previše, ali ne postoji jasna ideja šta je previše, zašto. Zato jer je to vrlo individualna stvar. Cijeli problem sa konceptom ovisnosti od pornografije je taj što recimo postoje puno ljudi koji su sigurni da su ovisni o pornografiji, onda kad ih pitate koliko često zapravo gledaju rjeđe nego neki drugi koji nemaju nikakvih problema sa tim. U smislu da ima osjećaj da ne mogu prestati, da ima osjećaj da to što gledaju pornografiju ima negativne posljedice za njihov život. Tako da kod nekih ljudi koji se smatraju ovisnicima, oni sami sebe zapravo doživljavaju nekom nerealističnom.
Što ne znači da naravno da ne postoji određen broj ljudi, najčešće muškaraca koji doista imaju problema sa regulacijom svog ponašanja, uključujući i konzumaciju pornografije. Najčešće su to ljudi čiji zapravo seksualni život, i ne samo seksualni život, nego i društveni život je strašno autističan na neki način. Za njih je svijet pornografije supstitucija za stvaran život, ne samo seksualni, za prijateljstvo, za nekakav odnos, za nekakav kontakt. Da li je to povezano sa drugim stvarima? Naravno. Nije se u životu XY pojavila pornografija i onda ga je učinila bolesnikom. XY je bio ranjiv na određene stvari. Imao je problema u kontaktima sa drugim spolom. Imao je problema sa opće slikom sebe kao seksualnim bićem. I onda se pojavila pornografija. Kako pa potem vplivajo dejansko pornografske vsebine na predstavo mladih v spolnosti? Kako za koga? Ker vloge so zelo stereotipne, ne, za moške in za ženske. Vloge su vrlo mainstream stereotipne. pornografije. I opet, većina djevojaka koja ima kontakt s pornografijom, naravno, mladići puno češće koriste pornografiju. Većina njih odmah vidi da tu postoji velika nejednakost i taj odnos u mainstream pornografiji. Naravno, postoji vrlo rijetko ono što se zove ženska pornografija ili feministička pornografija, tako da, ali to manje više ne postoji na internetu. Dakle, većina cura kad to vidi, kaže ček, ali to je seks užitak, ali zašto bi uloge morale biti tako stereotipne? Za mlade dečke treba malo više vremena da shvate da to baš ne funkcionira na taj način kako to izgleda u porno filmu. I da biti vodoinstalater nije najbolja profesionalna opcija. Kaj pa dostavljavc pice pol? Ne šlo. A pa je pornografija, ki je zdaj dostopna na spletu, tudi spremenila kaj naš pogled kot družbe na spolnost? Kaj se nam zdi sprejemljivo, kaj se nam ne zdi sprejemljivo? Sigurno. Kao prvo, tijela u pornografiji su specifična. Ako se sjetite uopće da je pornografija postala u 70-ima, tijela su tamo bila drugačija. Između ostaloga postale su tjelesne dlake. Toga više nema, mislim, dlake su potpuno zabranjene. Da li je to utjecalo na kako se nove generacije nose? Jest. Jedna velika promjena, bez obzira na cijelu zabrinutost oko pornografije, da zapravo pornografija je postala normalizirana. Informacija o tome da neko koristi pornografiju više ne izaziva zgražanje, odnosno ne izaziva pomisao da to osoba mora biti malo. Mislimo danas, nam se čini da zapravo svi, manje ili više, rijeđe ili češće koriste pornografiju. Dakle, u tom smislu se također promijenilo nešto. Prije možda 2-3 desetljeća nismo imali takvu ideju prisutnosti pornografije u svakodnevnom životu. Kaj potem to pomeni, ne? Recimo, če neki, pa rečemo, da 14-letni fantje spremljajo pornografijo, enemu izmed teh kolegov pa se mainstream pornografija ne zdi vznemirljiva. Kaj to potem pomeni za tega fanta? Mislim da imam dosta mladih ljudi koji naprosto u pornografiji nalaze ništa zanimljivog, a kamoli uzbudljivog. I mislim da je to dobar argument o kom se naravno da razgovarati sa vršnjacima. Sigurno, osobito kod mladih ljudi, da postoji nekakav pritisak vršnjaka. I da ako danas neko kaže da mu se ne sviđa pornografija, da će to biti doživljeno prilično čudno za razliku od nekada. Sad, pitanje drugi koji svi gledaju, da li baš svi uživaju u tome ili je to na neki način postalo, to se radi kad si klinac, osobito kad si muškarac. Koliko je tega družbenega pritiska? Za većinu mladih ljudi, za većinu ne tako mladih ljudi, to je ipak nešto što je vrlo privatno. Tako da u tom smislu ne bih pretpostavio, osim u nekim vršnjačkim grupama, od 10 adolescenata u specifičnom razvoju specifične škole. Izvan toga ne mislim da postoji takav veliki pritisak. Naravno, postoji vjerojatno veliki pritisak da pogledaju. Ako neko nikad nije gledao, vjerojatno će osjećati pritisak da svi drugi znaju šta je to, a ja ne znam. Ali inače mislim da nije tako izrazit pritisak kao sa nekim drugim stvarima vezanim uz seksualnost, kao što je recimo prvi seksualni odnos. Lahko dejansko rečeva, ni nobene panike, če vas pornografija ne zanima, ne? Nimalo. A lahko na nek način govorimo o neki pornifikaciji družbe? Jedan mogući utjecaj pornografije na seksualni život mladih ljudi je sexting. Dakle, slanje eksplicitnih, najčešće fotografija ili videa. Osim što to najčešće završi prije ili kasnije u krivim rukama, žao ti je da što si to napravio, ali na internetu je teško stvari povući. Postoji problemi sa zakonom, policijom i sudovima. Nekoliko slučajeva nedavno u Hrvatskoj gdje 16-godišnjaci šalju jedni drugima i na kraju se svi nađu
u policijskoj stanici pod optužbom za distribuciju dječje pornografije. Takve fotografije predstavljaju dječju pornografiju, bez obzira se slalo nekome za kog misliš da te voli ili ne. Sexting, koliko god mladi ljudi imaju potrebu dijeliti i erotske informacije, tu bih bio jako oprezan i pametan. Tako da rajš ne. Možeš šapnuti jedno drugome. Stvari koje su dovoljno erotične. Nije uvijek sve potrebno Da se pokaže. poslikati. Da. Najlepša hvala za ta pogovor. Vi pa nam odspod napišite, kaj pa vi menite o pornografiji. Pa tudi mogoče o tem nasvetu, da ne pošiljate fotografij naokoli. Odspod, pa naročite se. Čau!